Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bugün yanvarının 8'i Salı günü. Türkiye kurtarıcıları Kara Deniz'de gemi kazası sebebinden helak olgan Ukrayna'nın cesedini taptılar. Türkiye'deki Ukrayna elçisi Andrei Sybiga Twitter sayfasında yazganına göre yalı karavulları kıdıruf işlerine devam ettiler. O Türkiye'de Ukraynalıların hayatını kurtarganları için minnettarlık bildirdi. Denizciler 5 saat devamında buz gibi suda bulundular ama buna bakmadan özlerine iyi hissettiler. Bu haqda UA TV'ge Ukrayna konsulu Boris Yasinski tarif etti. O Ali Osman Gaymak ve Ukrayna topluluğu ile birlikte Samsun hastahanesinde denizcilerini ziyaret etti. Yanvarın 7'sinde Türkiye'nin Samsun şehrinde hava sebebinden yük gemisi suğa battı. Gemide bulungan 4 Ukrayna denizcisi helak oldu, daha 7'si hastahanedeler. Gemi erkanının 13 azasında 11'i Ukrayna vatandaşlarıydı. Suğa batkan yük gemisi Panama bayrağı altındaydı. O Rusya'nın Azak limanından Samsun'a kumur nakil etiydi. Bunu vaqtınca işgal etilgen topraklar meseleleri nazarlığı bildirdi. Kanun koruyucu organlar Salisbury'deki Skripallerinin evini demontaj edecekler. Karar yerli memurlar aldılar. Haber etti The Guardian. Binanın yıkılığı işleri tahminen 4 ay devam edebilir. Birinci 30 gün evinin hermetizasiyası yapılacak. Memurlar bildirgenine göre işler tehlikesizliği yüksek seviyede olacak. Geçen sene Mart'ın 4'ünde sabık Rus istihbaratçısı Sergey Skripal ve kızı Yulia Büyük Britanya'nın Salisbury şehrinde eşsiz alda tapıldı. Tahkikatçılar onlara Rusya'da yapılgan novichok çeşitinin sınırlı paraliç maddesinin zerlengenlerini bildirgenler. Devamlı tedavülevden son ular hastahaneden çıkarıldılar. Britanya'nın teritoriyasında himiyevi silah kullanğanı için Londra Moskva'nı kabatladı ve 23 Rusya diplomatını kere yolladı. Büyük Britanya'ya 28 memleket kol tuttu. Epası olup 150 Rusya diplomatı kere yollanıldı. Şu cümleden 13 diplomatını Ukrayna'ya verdi. Frankistan'da kararının 6.000 adam yakalanıldı. Bu haqda Frankistan baş naziri Eduard Philip bildirdi. Onun sözlerine göre hükümet memlekette narazılık numayışlarının keçirilivini idare etken kanunlarga düzeltmeler koşmak niyetinde. Frankistanda narazılıklar geçken sene noyabrinin 17'sinde başlangan edi. Sebep hükümet yakıt vergisini artıracağı oldu. Numayışlar vaktında 6 adam helak oldu da 1400 adam yaralandı. Frankistan hükümeti uzlaşıvga razı oldu. Vergi ko'tarilemeyeceği ve asgari aylık ise ko'tarileceği hakkında söz verdi. Ama buna bakmadan narazılıklar memlekette devam etti. Il faut préserver la liberté de manifester en France. Frankistanda numayışlar serbestligini saqlap kalmalımız ve bu hakkını barışık tarzda kullanmağa istekşenlerini cezalamak mümkün olmağının razımız. Onun için hükümet bizim kanunumuzga değişmeler koşup onu tam etmek istey. Numayışlarının keçirilivine ariza vermegenler ise cezanılacaklar. Fransisk Roma papası Ukrayna şarkındaki vaziyetini hal etmek için barıştırıcı yollarını riayet etmeye çağırdı. Roma Katolik Kilisesi başı halkara hukukunu hürmet etmeye davet etti. Onun fikrine göre bu tehlikesizliknin temelidir. Roma papası Donbas'taki Ukraynalarga yardım etmek için evvel başlangan humanitar leyhalarını devam etmeye söz verdi. Ayrıca çok sayıda mahkum etilgenlerge daha da çok dikkat celp ettireceği hakkında bildirdi. Ukrayna'da eali faydasına teşkil etilgen humanitar teşebbüsünü anıp geçmek isterim. İlk evvela memleketinin şarkı bölgelerinde. Çünkü o yerde adamlar aman 5 yıl devam etken çatışmadan zarar görürler. Yakın vakitte ise Karadeniz'de de rahatsız oldu. Dünya Bankı başı Jim Yong Kim istifaga ariza verdi. Vazifesinden fevralının 1'inde ayrılacak. Teşkilat başı olarak 6 yıl devamında çalıştı. Bu haqda Dünya Bankı matbuat hizmeti haber etti. Fevralının 1'inden başlap onun vazifesini Dünya Bankı'nın ameldeki baş icra müdiri Kristalina Georgieva
эда этежек. Истифага чыккан сон ким тешкилатта чалышмага девам этмек ниетіндедір. О инкишаф этежи мемлекетлерде Асия пыли халарнын ятырымлар артырывынен бағлы олған йөнелешті чалышачак. Күн башлағанындан бәрәледан баста тынчлық түневін есе бірлешкен құветлер әмелияты мұнтақасында бір Украин аскері яраланды. Русы жғалжы ордулары атыш тоқтатув режиміні 5 кере боздылар. Боқта Украина мұдафа назерлігінің спикері Максим Праута білдірді. Луганскта янжылар Украин мевзелеріні станица Луганская янында атышке туттылар. Донецк сынырында провокациялар олды. З 8:20 було зафіксовано. Павлы пильянында бізді мевзелерімізге қаршы автоматик граната атқыч ве құршуна атқыч açılған атеш қырыдаққа девам етті. Да бір кере истиянжылар уйле вақытта Березовый мескун еріне автоматик граната атқыч қоланылды. Запорежье вилиятынды девлет эмиеті олған эки автомобиль yolunda шиддетлі қар яғывы себебінді нақлият әрекеті сынарлы. О ерде телекүсізлік техникасы чалышмақта боқта ЮЭТВге вилияттың құртарывы қызметі спикері Юлия Барашева хабер етті. Құртарыжылар күн девамында қар тықанықлықтан 100-ден зияде машина чықардылар, олардан эки дане ажеле ярдым арабасы ве уч маршрутка. Бірлешкен құветлер әркеннің аскерлері балаларыны қар боранындан құртардылар. Донецк вилиятының гранитны қасабасындан талебелер байрам тәттелеріні Карпатыда кечірмек үшін кетеділер. Демир yol вокзалына кеткен yolда автобус қор боранына оғрадылар. Қаза еріне аскерлер ве милиция именлер етіштілер. Арби техникасы ярдымы елі автобусны қардан чықардылар ве вокзалға қадар озғардылар. Январьның 7-сінде Украина кемиеті қара денізді Русия Украинден желеріні запт еткенінден себеп инсан ақлары Авропа махкемесінде дава açты. Боқта Фейсбукта Украина адлие назерлігі башының муавинове Авропа махкемесі векілетлесі Иван Лещина білдірді. Украина Русияны жезаи месулетке чекмеге талап еті, чүнки Кремль 24 Украина денежжінің ақларыны бозды ноябрьның 25-шінде кережі боғазы янында. Русия махсус қызметлері Одесса лиманындан азақ денізі бойы Мариуполь лиманына yol тұтқан Украинаның Бердянск ве Никополь катерлеріне ве яны қапу рейд буксеріне уджум етіп, оларны запт етті. Москва идаресі астындаки ақмеждет махкемесі 24 Украин денежжесіні әке айға тевқif етті. Украинлер әсассыз сыныр бозғанларында қабатланылалар. Әсір арбилер Москвадаки тақықа тевқif ханелерінде тұтыла. Үрметлі серджелері бұды қықыға бұ сонки хаберіміз әдәді чоқ хаберлеріні сізлер UATV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UATV или олыңыз, озыңызны қор чалыңыз, сағлықнен қалыңыз көрішкенде.